guteithania na ni undu mwingi ne atiriri ithako riri ithako ithaka muno na nire guteithia youth yaitu especially aria mathia makorera na kujohi-ini makorera drugs mangiingira ithako riri nirikuaga mahinda maingi muno ku practice tondu kukinya haria makinyite nigetha mahote guka gwika performance ino ni mekite practice nene muno koguo ni no ga encourage youth yaitu macarie kuria mangiingira nigetha mahote gwika ithako riri nigetha rihote gukua mahinda mao na rithondeke miri yao. Wa keri ni twambiriirie guthomithia ithako riri thiini wa macukuru maitu ma primary school cia Kiambu na ndakera muno tondu ni turakoretwo tukiria na Chinese embassy no muthi twaria na officials a Chinese embassy aria meguku na ndimacokerie ngatho tondu ma support ithako riu muno twaria nao ati tukwambiriria ni megututeithia ona kuhota kwaramia guthomithia ku turathomithia kufu thiini wa macukuru nigetha tuhote guthomithia macukuru mangi maingi na ona undu uria more exciting ni ati very soon ni tukwambiriria guthomithia ruthiomi rwa Gicaina thiini wa thukuru citu cia primary nigetha anake itu na iritu itu marikia cukuru magakorwo ni moe kwaria ruga iyo ni mekuhota gutuika na kwandikika tondu gwita guku gwitu Kenya twina kambuni nyingi muno cia China iria rutaga mawira guku na riria cireheirwo mundu wa gukura hota kwaria Gicaina mekumwandika haraka tondu wira wao ukorwo wi muhuthu koguo ni tukwambiriria guthomithia Gicaina thiini wa cukuru citu nigetha ciana citu ituike ni kwandikika raithi na ni kuhota na wika biashara tondu wi biashara nyingi muno twikaga na China koguo mundu urahota kwaria Gicaina ni akuhota gwika biashara ona wega makiria. Ni thengio muno na ndigucokia kiuria kingi. Kulingana na hii michezo, hizi michezo zilikuwa za modern Tauro means the new things, zile vitu ziko sahi modern. Kuna traditional kung fu but what we do in tournament is modern, zile ziko sahi zenye zinafanywa Ulaya pahali popote. Ukiwa hapa Kenya unafanya, hata yule ako Ulaya ndio anafanya, kuliko mwingine anafanya hii mwingine anafanya hii. That's what we call modern ni kitu ambayo imetengenezwa na ndio iko na kuanzia International Kung Fu Federation. Alafu sasa nasema hivi, kwa leo ilikuwa individual, kila mtu wote Mkenya wote alikuwa kuje perform, na ninafurahia kwamba kuna wale tumepatia gold, kuna wale tumepatia silvers. Namba moja ni gold, silver namba 2, namba 3 tukampa bronze. Na zaidi ya yote Kiambu team imeshinda, ambaye ndio imekuwa overall ya medals, na tunafurahia kwa ushindi yetu. So this is a Kenya Open Kung Fu Wushu tournament, and it's a first edition. We sponsored by our embassy. We think the Kung Fu or the martial arts is a part of the Chinese traditional culture. So the culture is we like to do each other to do the further exchange, culture exchange for that. Yes. And through the martial arts, through the Kung Fu, we can make friends each other. Yeah, to further between the cultural understanding each other between two countries.